Ok. Znači zid za wall. Držimo, ok, samo malo. 3, znači imamo tu 5 cm. 3,05. Ok. Pošto nemamo wall ball od 9 kg, radit ćemo sa 10. Nažalost, evo samo, 10 kg. Dobro. Kasnije za kompleks, znači 85 kg. 20 sa svake strane. Desetke i 2,5. Isto tako s druge strane. 10 i 2,5. Ok. Može. Hrvoje Danić, drugi kvalifikacijski vod. Ok. Pripremi. 3, 2, 1. Kreni. 1. Bravo, diši. Bravo. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ajmo, diši, minuta prošla. Bravo. Bravo, Šan. Bravo. Tako, diši cijelo vrijeme. Dvanaest, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Napraviš jedan. Za svaki slučaj. Dobro, ok. Tako, diši samo. 2,20. Tako, lijepo dišeš. Ajmo. Šan. Bravo. Tri 15. Tako, ajmo, lijepo radiš, super je to. Ajmo. Bravo.
Tako, diši još, diši. Bravo, ajmo. Još 2 minute. Ajmo sad, Hrvoje. Napravi jedan više na kraju još samo. Bravo. Ajmo Vijač, ajmo. Ajmo Hrvoje. Bravo majstore. Imaš još minutu. Ajmo sad, ajmo sve od sebe sad te. Ajmo stari, ajmo. Imaš još 35 sekundi. Ajmo wall-ballovi, ajmo. No rep. To. 10. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dobar. Ok, ništa još. Diši, popravi si steznike lijepo. Čekaj još. Ok. 7:20. Sad. Ti još treba odmor. A? Ajmo. Tako, jako je povuci. Bravo. Jako. Hop! Tako je. Tako. Brzi ulaz sad ispod nje. Diži. Odlično. Ok. 85 prošlo. Imaš još 2 minute. Buš probao? Ne buš. Ok, znači, evo 8:12 sekundi.